Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбызда мезгилдерди, айларды жана жумадагы күндөрдү үйрөнөбүз. Биринчи мезгилдерден баштасак, мезгилдер англис тилинде seasons болот экен, Көптүк түрдө seasons мезгилдер, ал эми мезгил болсо season. Жаз, жай, күз, кыш булар мезгилдер, Кандай айтылат эми англис тилинде? Жаз деген spring, жай summer, күз fall, американча fall, англичаниндерче autumn. Экөө тең туура колдонсоңор боло берет. Fall, autumn, күз, winter, кыш. Ал эми жазда, жайда, күздө, кышта деш үчүн inди кошот экенбиз, In spring жазда, in summer жайда, in fall күздө, in autumn күздө, in winter кышта. Азыр кыш деген кандай болот экен? It is winter. Азыр жай деген кандай болот экен? It is summer. Азыр күз. It is fall. It is autumn. Азыр жаз. It is spring. Сөзмө сөз которгондо it is деген ал дегенди билдирет, Ал кыш болот. Ал эми маанисине карап которсок, it is winter, азыр кыш. Winter is cold. Кыш кандай? Суук. I will come in winter. Мен will деген эмнени көрсөтөт? Кыймыл аракеттин келечекте экендигин көрсөтөт, I will come, мен келем. Качан? In winter, кышында. I will be here in summer. Мен боломун, will be, боломун ушул жерде, here. Качан? In summer. Мен жайында ушул жерде боломун, It is summer. Summer is hot. Азыр жай, жай ысык. Hot деген ысык. It is autumn. Азыр күз. Fall is chilly. Күз суук. Суук дегендин түрү cold жана chilly болот экен, экөө тең суук дегенди билдирет экен. It is spring. Азыр жаз. Spring is warm. Jaz жылуу. Ал эми айлар, кайсы айлар бар? 12 ай бар, Айларды англисче months дейт экенбиз. Months, айлар. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Булардын которушун билип турасыңар, January, январь, February, февраль, March, март, April, апрель, May, май, June, июнь, July, июль, August, август, September, сентябрь, October, октябрь, November, ноябрь, December, декабрь. Ал эми азыр январь деп кантип айтат экенбиз? It is January. Азыр февраль, it is February. Азыр март, it is March. Ошентип уланып кете берет. Сүйлөмдөрдү карайбыз эми. I was born in January. Was born деген туулгам. Мен качан туулгам? In January. Январда туулгамын. Бул in деген январда дегенди билдирет экен, In January. I was born on January 1st.
Бул жерде эмне үчүн on болуп калды? Себеби бул жерде число коюлуп жатат. First 1-январда туулганмын дейт. Число коюлганда on деп айтат экенбиз. Ал эми айдын өзү болсо in дейт экенбиз. I was born on March 8th, 1990. Мен туулганмын качан? Марттын 8-inde дейт. On March 8th. Числону айтканда on деп айтат экенбиз. On March 8th. Ал эми жылды окуганда, англисче жылды окуганда 1990-жылы деп айтпайт экен, алар кантип айтат экен? 1990 деп бөлүп айтат экен. 1990. We graduated school in 1999. Биз мектепти 1999-жылы бүтүрдүк дейт. In жылдын өзүн айтканда in кошуп айтат экенбиз. In 1999. 99-жылы. In 1999. Демек, жылды айтканда 19 деп туруп анан 99ду бөлөк айтат экен. 99. Түшүнүктүүбү? Кийинки days of the week. Жуманын күндөрү, Бир жумада канча күн бар? 7 күн бар, Азыр окуп кетебиз. Monday, Tuesday, Wednesday. Бул жерде карасаңар D окулбай калат. Жана E окулбай калат, Карагыла. Wednesday. S болсо Z-га окшоп окулуп калды. Wednesday. Wednesday дебейбиз, ал туура эмес болот. Wednesday. Thursday 4-нчү күн. Friday 5-нчү күн. Saturday 6-нчы күн. Sunday базар күн. Бүгүн 1-нчи күн деп кантип айтат экенбиз? It is менен айтат экенбиз, дагы. It is Monday. Же башкача түрү Today is Monday. Экөө тең бүгүн 1-нчи күн дегенди билдирет экен. It is Tuesday. Бүгүн 2-нчи күн. Today is Tuesday. Бүгүн 2-нчи күн. Вторник. It is Wednesday. Today is Wednesday. It is Thursday. Бүгүн 4-нчү күн. Today is Thursday. Today деген сөз бүгүн дегенди билдирет. Бүгүн 4-нчү күн. Ошентип уланып кете берет. Ал эми 1-нчи күнү деш үчүн, в понедельник деш үчүн эмне дейт экенбиз? On'ды кошуп айтат экенбиз. On Monday. Понедельник, 1-нчи күнү. Сүйлөмдү карап кетебиз. I will come on Monday. Мен эмне кылам дейт? Келем качан? 1-нчи күнү. On Monday. I will come on Monday. Демек, күндөрдүн алдында on'ды кошуп айтат экенбиз. Базар күнү келем десек не деп айтабыз? I will come on Sunday. 5-нчи күнү келем десек I will come on Friday. Жылдарды окуунун түрлөрү. Жылдарды кантип окуйбуз англис тилинде? Кыргызча 2018 десек, англисче 2018 деп окуйт экенбиз. Мисал үчүн, it is 2018. Бул жерге жазып койдум. It is 2018. 2018. Же болбосо, it is 2018. 2018. It is 2018. Көбүнчө кайсыл формасы көп колдонулат? Бул форма көп колдонулат. It is 2018. It is 2018. Азыр 2018 жыл деш үчүн it is 2018 дейткенбиз. Next year it will be 2019. Эмки жылы 2019 жылы болот.
Past year was 2017. Өткен жылы 2017 жыл болған. Was, болған. I was born in 1981. Мен туылғанмын дейді. Was born. Қачан? In 1981. 1981 жыл туылғанмын. Бұл жерде жазып көрсетсек. I was born in 1981. Демек, англисше қантып жылларды қантып оқиды екен? 1981-де оқиды екен, екіге бөліп. I was born in winter. Мен, не дейді? Қышында туылғанмын. Мезгілдердің алдында inді қосамыз, қышында дес үшін. In winter. Үйданушылар жаңа темаларды қайталағыла, жаттағыла, жана мисал келтіріңер келсе, мисал келтіріп, комментарийға жазып кеткіле. Емкі сабақта дағы көршіміз. See you in the next lesson. Bye bye.